شرح مهمترین خبرهای روز از تلویزیون جهان نما. در استودیو با خبرها محمد موسی ادریس. 29 ایول تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امومالی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. 29 ایول تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس حکومت کشور نخست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال 2024 و وظیفه ها در نیمه دوم سال بررسی کرده شد. پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی را در نیم ساله یکم سال 2024 همه جانبه تحلیل نموده برای اصلاح کمبودی ها در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه های مشخص گذاشتند. سرور دولت محترم امومالی رحمان ابراز داشتند که با عملی گردیدن اقدام‌های سازنده و پیگیرانه حکومت جمهوری تاجیکستان در ماه‌های ینور ایون سال 2024 تمایل مثبت رشد اقتصاد ملی نگاه داشته شده، روند افزایش حجم استحصالات در اکثر ساحه‌های واقعی اقتصاد ملی ادامه یافت. تأکید کرده شد که در ماه‌های ینور ایون سال 2024 سرعت رشد اقتصادی کشور در سطح 8.2% تأمین شده، حجم مجموع محصولات داخلی به 61.7 میلیارد سومانی برابر گردید. رشد اقتصاد ملی در این دوره اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 11.5، کشاورزی 9.6، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 15.7، گردش سودا 11.9، خدمت رسانی پولکی 16.6، بارکشانی 13.8، مسافرکشانی 9 و گردش سودای خارجی 29.3% تأمین گردید. پرزیدنت کشور تاکید نمودند که سطح تورم در این دوره 1.9% را تشکیل داد. نقشه درآمد بودجه دولتی در ماه‌های ینور ایون سال 2024 در سطح 107.9% اجرا گردیده به بودجه 21.2 میلیارد سومانی وارد شد که نسبت به نقشه 1.5 میلیارد سومانی زیاد است. حکومت مملکت وظیفه‌دار شد که یکجا با وزارات و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی مشکلات و مانع‌های موجوده را برطرف کرده طبق سفارش‌های قبلی توسط تطبیق ثمرناک استراتژی و برنامه‌های قبول گردیده سرعت رشد اقتصادی کشور را در سطح نکم از 8% تأمین و نقشه‌های پیش‌بینی شده را با صفت و سر وقت اجرا نمایند. رهبران ساختار و مقامات دولتی از سرور دولت سفارش گرفتند که با استفاده از تمام امکانات و ذخیره‌ها ثمرناکی فعالیت ساحه‌های اقتصادی ملی را تأمین کرده برای نائل گردیدن به هدف‌های استراتژیک کشور تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. ضرور شمرده شد که تا آخر سال جاری به مسئله‌های پیشگیری کردن تأثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی، تشکل اقتصاد سبز، رقمی کنانی روند پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های دولتی و وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی دقت اولین درجه داده شود. استفاده ثمرناک اقتدارهای موجوده، تشکیل کارخانه‌های نوی استحصالی، تأسیس جایهای علاوه‌ای کاری، بلندبرداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت اقتدار صادراتی مملکت و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌های اجتماعی از جمله مسائل مهمترین در این روند نامیده شد. شخصان مسئول وظیفه‌دار شدند که نتیجه‌های ثمربخش را دایر بر رقمی‌کنانی ساحه‌های مختلف اقتصاد ملی خصوصاً در سمت پوره به طور الکترونی و فاصلوی به راه ماندن همه خدمت‌رسانی‌های دولتی تأمین نمایند. وزارت و اداره‌های دخلدار جهتی به طور قطعی به راه ماندن قبول پرداخت‌ها به طریق غیر نقدی برای خدمت‌رسانی‌های دولتی به خصوص در مؤسسه‌های طبی، معارف، خواجگی منزلی و کمونالی، حفظ محیط زیست و ساختارهای آن، بخش‌های ثبت اسناد حالت‌های شهروندی و اداره‌های نترلی دولتی شهر و ناحیه‌ها برای اندیشیدن تدبیرها وظیفه‌دار شدند. پرزیدنت کشور به وزارت‌های مربوطه و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و کارخانه‌های دولتی جهت اجرای صفتناک و پوره قسم درآمد بودجه دولتی در سال 2024
супоришҳои мушаххас доданд. дастур дода шуд ки бо мақсади дарёфти манбаъҳои нави даромад ба буҷети давлатӣ, инчунин коҳиш додани бақияпулиҳои андоз ва пешгирӣ кардани пайдоиши бақияпулиҳои нав тадбирҳои муассир андешида шавад. масъулин вазифадор шуданд ки барои сари вақт иҷро гардидани ӯҳдадориҳои иҷтимоии давлат, махсусан дар самти пардохти пурраи музди меҳнати кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ, нафақа, ҷубронпулӣ ва кӯмакпулиҳо, беҳтар гардонидани хизматрасониҳои тиббӣ, чораҳои зарурӣ андешида, нақшаи маблағгузории соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоиро таъмин созанд. ба Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ ва марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ супориш дода шуд ки амалисозии саривақтии лоиҳаҳои сармоягузориҳои давлатиро таъмин намуда, ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта тадбирҳои саривақтӣ ва қатъӣ андешанд. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амвори давлатӣ, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз президенти кишвар супориш гирифтанд ки ҷиҳати ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти кишвар тадбирҳои судмандро амалӣ намоянд. таъмин намудани рақобатнокии маҳсулоти асосии содиротӣ дар бозори ҷаҳонӣ ва дарёфти бозорҳои нави фурӯш, ташкили истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии дорои арзиши баланди иловашуда, тақвияти иқтидори содироти мамлакат, муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ дар хориҷи кишвар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои содироткунандагон аз дастурҳои дигар ва муҳими президенти кишвар буд. супориш дода шуд ки барои татбиқи саривақтиву босифати лоиҳаҳои кам кардани талафоти нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идораҳои дахлдор чораҳои мушаххас андешанд. зарур шумурда шуд ки ҷорӣ намудани низоми билингӣ ба ҳисобгирии пурраи истифодабарандагони нерӯи барқ ва якҷо бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ саривақт аз аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо ҷамъоварӣ кардани маблағ таъмин карда шавад. ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд ки бо мақсади баландбардоштани иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ ва таъмин намудани сарфаҷӯии энергия, корҳоро дар самти истифодаи манбаъҳои алтернативӣ ва барқароршавандаи энергия, аз ҷумла доир ба бунёди нерӯгоҳҳои барқи офтобӣ тақвият бахшад. дастури супоришҳо ҳамчунин ҷиҳати васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ, иҷрои дурнамои кишти зироатҳо, захира ва таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзӣ бо тухмии аълосифат, ҷамъоварии пурраи ҳосил, зиёд намудани майдони гармхонаҳои доиму амалкунанда, сохтмони сардхонаҳо барои нигоҳдории маҳсулот ва таъмини мунтазами аҳолӣ бо маҳсулоти тару тоза, баландбардоштани ҳосилхезии замин ва ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва рақамикунонии соҳа дода шуд. масъулини як қатор вазорату идораҳо супориш гирифтанд ки доир ба зиёд намудани коркард ва содироти маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ чораҳои амалӣ андешанд. доир ба натиҷаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2024 роҳбарони идораҳои марбута аз ҷониби сарвари давлат пурсида шуданд. дар идомаи маҷлиси ҳукумати кишвар лоиҳаҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ муҳокима ва барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. нақшаи амали стратегияи ҳифзи молиявии аз офатҳои табиӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2037 барои солҳои 2024-2026, масъалаҳои парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ ва таъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки технологии маҳсулоти барномавӣ ва технологияҳои иттилоотӣ дар шаҳри Душанбе баррасӣ карда шуда қарорҳои дахлдор қабул гардид. дар фароварди маҷлис президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар таваҷҷӯҳи роҳбарони сохторҳои давлатиро ба иҷрои ҳатмӣ ва бечуну чарои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб намуданд. дастури супоришҳои мушаххас ҳамчунин доир ба омодагӣ ба истиқболи сазовори 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд.